Sasa utafurahiaje huko na mimi msanii afukizaenda kulima. Watu wamenijua yeye. Nichochisha bali nimseme hizo ni mungu tunakuanza kutaona kwa kufuata kwa kile amena apeto ibe kitu ni support ya ina kitu support ni tulakele support sana hori kuba legend muri wewe bivana hariho imigwi myinshi y'ibintu ushobora kuvuga ati gende legend mu kintu runaka ego sinzi ko umaze kumviza neza indirimbo ni histoire y'urukundo ego neko ndavuga je ko ndi legend mu by'urukundo ego yes ego LINO G Big Fizzo Sadbi Alvin Smith ba Simbizi wasema vumba abamenyesha makuru bose nga mu Burundi ba DJ Feedbite bakoresha umwanya ngaha benshi barashimye igikogwa cha LINO G cyitwa Legend baragishingiye ntahe ndetse mu majambo nka Sadbi mukuru wawe yanditse yavuze ati ngiyi indirimbo yanditse neza ifise lyrics nziza yo ni nda telefone sawa ndagushire muri modavyo wa mushenzi sawa ego Sadbi yanditse ati ngiyi indirimbo yanditse neza yes tuyishigikire yes. Umaze kubona iyo message ya Sadbi kwanza utaraja kubandi watahuye ikigali noci tuka vraiment byari ibintu byoshe kubona message y'umuntu nka Sadbi kwanza yandikiye na inbox nimtumia link yeah imbosa yandikiye abateka mfize indirimbo yawe igisohoka sasa naambia mzee asante yumvirize gusa basi siyanzi ko azogera na high posting akaisikiza au kunyishura inbox anyeke ko ya indirimbo ari sawa ya posting kuri Facebook na byitse mbona screenshot abantu badonke navuga ati ibintu nyene biri sawa kumva ko umuntu nka Sadbi ndaramushimira cyane kumva ko yo postinga link yo muri rembye nka je banavuga ko ataho aragera byari ibintu biri tushe cyane ndavuga ati this is something big ati bimpinguvu zovuga ati hari cyo nshobora gukora kabisa ego ndetse legend ya abamenyesha makuru bose nga mu Burundi barayishima LINO G wewe inyuma yo gukora hits ubuzima ubu bimeze gute urakoze cyane kubaza kibazo man so jewe sindi umuririmbyi mushasha nizaho kuri mu bantu banzi uranzi neza ego indirimbo byarakunze yego indirimbo barayikunda abantu ariko siyo ndirimbo ya mbere nkoze si indirimbo mfise album urabizi wowe ego mugabo kuno mwanya Imana yarahezaga ikintu kiragenda kirashikira abantu kandi bacakira neza ariko bro uzi kuba hit ukenye ukenye bro uri umuntu wanje sinokubesha man hari nk'umuntu mwanya anzi ambona ukuntu ndiko ndagenda ndiko ndatrendinga avuga ati LINO G ivi ko karibu kuza tagati lakini mwenye watanja ngira rikaravuga n'abakomisiyoneri avuga ati na komisiyoneri agomba gura inzu ntavyo kugura amaparcelle n'inzu yubatse birababaje cyane kugira like umuntu nkaje kandi bivuge nshavuye uko biri kumbabaza gose ku umuntu nka LINO G just umuririmbyi wo muri 2023 bro uranzi wewe ego cyane maze imyaka myinshi nkora ego Imana yahezagiye no musi hari abantu bamenye ukaca usanga muri ibyo byose nta kintu na kimwe cy'akamaro uri kurabikuramo niko gupostinga gusa niko kubwira congratulations gusa mugasanga ari mekashi yawe ira zero ikura byombi cyo kintu bro nta muntu umwe arampira nta muntu numwe nta navuza vede pose felicitation ati LINO G akira basi nibi bitanu basi message yitwa mwakiriye urayizi ego vuza vede pose ndaba nabi niraba mu gihe LINO G wasanze ofise na mikashi kandi ayizeye cyane mikashi ndayizeye gose man uko ndayigenda ni image two turatanga itari nziza umaze kubona umuntu si jewe nabajya bandubona niko bimeze niko bimeze jewe nibeshi tuganira Numunsi nasohoye indirimbo hari amakontakti amwe y'abastar mbira barakomeye hano mu Burundi banyandikiye tuti yo si hit we yangaliye tuna match
niko bakubwiye ati peti tukoze yangariye tuna macho we nturi mushasha muri bino bintu urabizi kogwa gute sasa sidhani nguna hiti afu unapata franga tena we hiti tu lakini kaa nyumbani kama franga wako kuja mu kiganiro isope narabonyera commentaire ya D1 avuga yuko sound ya bien commentaire ya D1 vraiment je kuri YouTube yanje yarayipostinze D1 yego ndetse ni n'umuntu wanyu hariya kugatumba mbe mumva kugasozi kamwe burya ninde murindi nga murundi yamaze gutobora muva kugasozi kamwe kugasozi ni kuvuga kugasozi yani nkubu dogo w'imatongo nka bifesi ni w'imatongo D1 nimbaruwa hehe nyine Elpro muva hamwe system hamwe n'ibintu by'amafamiye yambara Elpro muri na famiye kimwe twanarimbaye muri korale buriye marakino muri korale ga muta yego yari korale yasewiwe papa we yarafise korale kera ubwo rero Elpro papa we ni n'umukuru wa korale abwe ni fonda niwe nyene korale niwe nyene korale bisigura ko akijijwe cyane yo ko hari sinzi kigikora mugabo twarayirimbe yarayifise urashobora nibindi yandiko ndakubwira sindwi yose none sibaze nguma posting wa hena unakutana una kitu binachana intege cyane man binachana intege fo unaona watu wanakusupport bakora gupostinga lakini hauna kitu yababaza abantu kandi uca bituma nawe ucika intege ugenda bukeye kuko bavuga ati ibintu ndiko ndajamwe inamara kuvuma ijiwazi kama hivi nikivuma sasa ndakura tena kamenge ngo nije kura chapati hapa ukatoka utanza toka mu cafe guruma nyine byo mbanze bamwe gute ntibikunda niho besho usanga bakiriye ningezi bacikiye ashabwa ati nubundi ndiko ndaja mu buzima butarubwi wanje juwa tuna support abafana ndetse n'abafana abafana n'abanyine ubwabo bacha gusuzugura iyo bakubonye bya bintu ubaye mutabizi uhe baba star ba uhe wa mustari wacu binoje kwatambuka n'amaguru ni musi tene wanakuriye ni mugabo ati umwe kwatambuka n'amaguru bari kora mu postinga kuri iko ndabari indirimbo yo kuri YouTube turi muri site n'amaguru ivyo bikadusuzuguza n'igihugu cacu bagasuzugura abaririmbyi bacu nk'umunyamahanga yari ngaha akazahura mukahura ari muri taxi we uri kuhatera irege uri kuri hit deja uri kuri hit nguyu ngona babasani bakuru indirimbo ikya trending uri kugera n'amaguru ivi usanga umengo biraguye kujya kugicapati kandi maharage niyo kushoboza gutegura video ubu rega deja na step ikiduga ubwo ati okay kaya karimbo nakoze isakocha nduza nkora ikindi kintu kirenze kike Ijya video urabona nyene na masana munyene nta ma location akomakomeye cyane bisigura neza ko LINO G bya bintu biri high kugira ngo abantu babonene tuwa mu twashikikirana wari ko arakora ibyo ndabiweza sina uwezo mwenyewe siwezi sina management sina nini sina mtu wa kunisimamia na bagenzi gusaba bifasha yego nanje nkakoresha uburyo bukeya bwe wanje fisi ni gute nzokora ikindi gikorwa gikaze niki kitara ahubwo nzabaze kino munsi nta buryo mfise bro say rimwe na rimwe mbura umwanya sometimes ubu ndondera ukambura I see the way you looking so nice erega ndagukumbura mbandi kurondera byanka mpanga nkapangura ninakubwira ko ndi outside komeza kundindira ninakubwira ngo sinobaho ntagufise nzoba ndakubeshya fata phone uyikupe ni waronka kamape ntugasige nako bakogukeshuze wibuka ugaruke nimba ufise ukunda mumenyeshe kuri legend wabonye benshi bamusumba ariko mutakiri ku Sasa utafurahiaje huko na mimi msanii hapo kwenda kulima watu wamenijua vile nichechisha bali ni msanii hizo ndio mtu kwa watu kutao tuli wakipata kwa tuli amena hapo ibe kitu ni support ya ila mtu support ni tulakele support sana Hori.
nimba ufise ukunda gute bakunzi bakoresha mu media meze gute meze neza ni Mr Tugesho n'umunyarusaku ni Sutwa ni Cyawa ni Mr Vuguta vyumye nikoresha itabi nkuko mubizi nkuko mwama mubimbwira ariko nkaba ntunzwe n'ingabirano yanje niyo mpamvu ntegerezwa kugira ingufu zose nkarondera bamwe mu bari baba petit batunzwe n'ingabirano zabo baba petit bitahwe baravuga ati reka dukorere industry yacu ya +257 uyu ni LINO G umvukuri imvukira yo mu ntara ya Kayanza muri no minsi radufise Kayanza yaratuzaniye bifes irazana L Pro irazana D1 irazanye na LINO G intara ya Kayanza attention babandi nza numva ngo abana babirimani bacakiye mu jini nubu novuga ati abana bakayanza bariko baracakira mu jini LINO G umeze neza umeze neza kabisa uranaberewe bro legend ngo nimba ufise ukunda imungire kuri legend yabonye beshi bamukunda ariko mudakiko meze neza none ego ndashima muta mani kirato ni nyina ndaki ni nyina akigapana bakita gute ni stile z'abanyoni n'abanyoni abanyoni tumenyane man uri umunyoni vyavre canke ni system umunyoni wako basimbizi umunyoni burya abanyoni baba ari abantu bameze gute bafise imico imeze gute abantu bisororera kabisa kandi abantu badafukamira ibindi abantu badafukamira ibindi ijya indirimbo yose ivuga histoire y'abanyoni ariko hari abavumu abahanza baca bakwanka bro cavuga ati bwa bundi uri umunyoni sawa waturirimba ivy'abanyoni natwe uraririmbira y'abahanza canke y'abavumu niho tuzogutahura ijya n'imico y'abanyoni mugabo umure wese mu bwoko harimo ivyo kandi tukibikonta mu Burundi gusa wese mu bwoko bwiwe ashobora kwitahura uko nyene canke ifata nyene ko usanga duhuje imico n'abandi hari abo tuba duhuje mbe abanyoni burya ntibarabi ntara bavamo ni ntara yari yose urashaka kubura umunyoni uvamo simbizi n'umuntu wahibuye simbizi n'umunyabujumbura n'umunyabujumbura ariko n'umunyoni uri umunyakayanza uri umunyoni hari umunyagitega w'umunyoni hari umunyamakamba w'umunyoni hari umunyari LINO G uradukomye hiti muta uradukomye hiti ndetse novuga neza yuko ngerageje kuraba feedback mu bantu mu mibereho aho tubaye ma studio mu makartier niyo nkuru gusirikira vugwa y'indirimbo yitwa Legend kuko indirimbo wayise Legend nta yindi zina yari kwitwa ndirya nyine Legend umva ikintu cyose gifite siguro yacu hari indirimbo ushobora gukora bivaye n'amajambo ari mukavuga ati sije nicyo kintu cyambe cyo kwiyumviraho kubera ko sije nige zina ry'indirimbo niyo ndirimbo muri rusange so naza ko yiswe Legend kura niko byategereje Legend abantu benshi batabumvise Legend bumva umengo ni mu Legend ba Fizo ba Legend ba Lolilo ba Legend ba Kidumu ariko wewe wabihaye indi façon wabihaye façon y'abantu bagara ku nkumi cyane abantu bajya abana badakaravye kuki wayihaye iyo nsiguro mu gihe abantu benshi bazi yuko Legend aba ari umuntu yakoze ibintu byinshi cyane bikomeye Legend kuba Legend muri wewe bivana hariho imigwi myinshi y'ibintu ushobora kuvuga ati gende Legend mu kintu runaka ego sinzi ko umaze kumviza izi ndirimbo ni histoire y'urukundo ego niko ndavuga je ko ndi Legend mu by'urukundo ego yes suvuga ngo navuze burya Legend bwa Fizo cyangwa Sadbi cyangwa oya ubu Legend mu rukundo yes ego ndetse no mu ndirimbo waravuze neza ati ngo Legend ngo ntatinye kibondo kabisa muri Legend ntatinye kibondo atinya kubyara nukuvyara nta kibazo yes imana irera kandi ngo munga kileta mtoto analeta sani yake unakuja wote ubu LINO G afite abana banga tubigarukako ego LINO G Big Fizzo Sadbi Alvin Smith ba simbizi wasema vumba abamenyesha makuru bose nga mu Burundi ba DJ Feedbite bakoresha umwanya ngaha benshi barashimye igikogwa cha LINO G cyitwa Legend baragishingiye ntahe ndetse mu majambo nka Sadbi mukuru wawe yanditse yavuze ati ngiyi ndirimbo yanditse neza ifise lyrics nziza yo ni nda telefone sawa ndagushire muri modavio wa mushenzi sawa ego Sadbi yanditse ati ngiyi ndirimbo yanditse neza tuyishigikire umaze kubona iyo message ya Sadbi kwanza taraja kubandi watahuye Kigali LINO G
Ntuka vema byari ibintu biryoshye kubona message y'umuntu nka Sadbi kwanza yandikiye na inbox nimtumia link inbox yandikiye abateka mvuze indirimbo yawe igisohoka sasa nambe mzee asante yumvirize gusa basi siyanzi ko azogera na high posting akayisikiza au kunyishura inbox anyeke ko indirimbo ari sawa ya posting kuri Facebook navyutse mbona screenshot abantu badonke navuga ati ibintu nyene biri sawa kumva ko umuntu nka Sadbi ndaramushimira cyane kumva ko yo postinga link y'umuririmbyi nka je banavuga ko ataho aragera byari ibintu biri tushe cyane ndavuga ati this is something big ati bimpinguvu uzovuga ati hari cyo nshobora gukora kabisa ndetse na ba Alvin Smith barafasha ama challenge ba Fizo na Fizo rayipostinze Fizo nimba atari Yasin atari Yasin Big Fizo yarayipostinze legend abamenyesha makuru bose nga mu Burundi barayishima LINO G wewe inyuma yo gukora hit ubuzima ubu bimeze gute urakoze cyane kubaza ikibazo man so jewe sindi umuririmbyi mushasha nizaho kuri mu bantu banzi uranzi neza indirimbo byarakunze yego indirimbo barayikunda abantu ariko siyo ndirimbo ya mbere nkoze sindirimbo mfise album urabizi wowe mugabo kuno mwanya Imana yarahezaga ikintu kiragenda kirashikira abantu kandi bacakira neza ariko bro uzi kuba hit ukenye ukenye bro uri umuntu wanje sinokubesha man hari nk'umuntu mwanya anzi ambona ukuntu ndiko trendinga avuga ati LINO G ivi ko karibu kuza tagati lakini mwenye watanja ngira rikaravuga n'aba commissionaire avuga ati na commissionaire agomba gura inzu ntavyo kugura amaparcelle n'inzu yubatse birababaje cyane kugira like umuntu nkaje kandi bivuge nshavuye uko biri kumbabaza gose ku umuntu nka LINO G just umuririmbyi wo muri 2023 bro uranzi wewe cyane maze imyaka myinshi nkora Imana yahezagiye no musi hari abantu bamenye ukaca usanga muri ibyo byose nta kintu na kimwe cy'akamaro uri kurabikuramo niko gupostinga gusa niko kubwira congratulations gusa mugasanga ari mekashi yawe ira zero ikura byombi ico kintu bro ibaze gukora indirimbo ikamenyekana ubu turakwije one walk indwi isohotse mugabo ukasanga ari mekashi yawe iracagaragara basi indwi yose indwi unamusi mardi samedi izokwira irakwira ugasanga indwi yose iraheze uratrendinze yego abantu bari ko barakwandikira congratulations nyinshi ufisa ama mediator nta uravuga ati LINO G basakira ari 10 uzokoresha muri déplacer mugiye muri mediator nta uravuga ati basi akirana n'igihumbi fata bus ibe mniona watu waandikia oya usibane bisi tena umuntu akwandikia ngukusha kwa star usibane bisi tena ambia brother sasa unanambia ubimbwiye gute umbwiye sinzofate bisi kandi kugira simfate bisi nzovanga ngiye muvye ngena amaguru rero sasa nasikia ni bintu nyene usanga ubu bintu byo mu muziki nuko twe twamaze kumenyera kwibamo mugabo birababaje LINO G ico nico kibazo dufise abaririmbyi bacu bafise benshi dufise ama company menshi mana komenga mu Burundi dufise abagwiza tunga bakomeye kandi bakunda ibikorwa vyiza LINO G uramaze gukora indirimbo novuga neza yuko abenshi bayitahuye yuko mengo ntijanye n'imico nakaranga y'u Burundi amazi ijya ndirimbo amazi LINO G byaranditswe abagi batandukanye ngo LINO G agiye gufungwa eske LINO G nimba ujya munsi yaraharanditswe ati LINO G agiye gufungwa uno munsi yakoze indirimbo ikora ku mitima ya benshi ico rero urabona ikibazo kidufishe hano babantu badukurikirana babantu baturabira hagufi yihutira kujija ikintu kibi kibi barakijija kabisa gisohora amazi nanzi ko ngomba nje mu mpimba y'imyaka hafi yose Imana irabihezagira n'ibyabo mugabo naso indirimbo nziza tagishego kirimo bariko baranyere kugo rukundo banshakamo erega sometimes bro
hariho ibintu tuge dukora dukoreshejwe bati nubundi ni yale yale sana kifaa muziki mzuri au mubaya ni yale yale nikifaa bishegu au nimba ta gospel ni yale yale kuko barakwiye kuza twereka ati bro aho wakoze neza bagushimiye ati LINO G umetoa nyimbo nzu indirimbo yawe ni nziza mugabo ucinyiruka ko nkoze ibishegu ukoze ibishegu baramwirukako amaposti menshi yabo mugeni z'abatanzania zidushigira ngahari z'ibishegu banataginga government guverinoma baritaginga ati ngo murabino ndirimbo aho gutaginga guverinoma izira bindi kigo cyiza bayitagingize kuraba indirimbo y'ibishegu ariko z'abanyamahanga zirashika ngaha zikaze akinyuma ya Brice Melody ngaha yarabaye hit cyane baranamuzana ngaha aragifaranga ni nyinshi bro ni nyinshi kandi usanga playlist y'umurundi ari itangura ya Brice Melody uzumpinyutse uzubira fresh usanga umuntu yakoze akaririmbo ego keza akitondera nkuko babidusaba ntibagaye support fa nyimbo sasa ushima kantu kakagashegu kangana nuko takimbiliwa uzokwirukwa ko nguyu ngwagira sange guverinoma nahito bibona watu batayitaga bazoma bayitaginga mpaka ije kuraba mugabo wumve iki ahantu bibabarice urakora indirimbo nziza akakwirengagiza urakora umuziki witangiye uvuga ati umuziki basi ni sawa arimo impanuro fulani eti ni gospel abandi batasikiriza wakoke naho kuraba ni ryahumye bro uzona trending uvume uvuga ati LINO G yamaze kuvuma watu wa mpost nini yamaze kupostingwa na Sat B wodo dani kauza gari nini umukayanza n'umwami LINO G niko bavuga usange mu mufuko haragaragara hari n'abakumwe ngo tegura igiteramo ngo tuzogushigikira ngo tuzoze aho kubimbwiza amafaranga tenga ngo dutegure mgo mura kumakubya gutegura igiteramo tuzogushigikira ngufite hit mudashikira ryari mutashikira uno munsi none baravuga ngo ego ejo ni heza mugabe ejo hategurwa n'uno munsi ivyo uzoba mwejo bitegura uno munsi ejo ni heza gute no munsi nzara yanyishe umve ejo nzoba ndiko nzobaho gute kandi no munsi niwe nshonje cyozekana bro ntibikundi icyo bakwiye kudukorera Jeno ko sinasaga hato kuko umuntu wese uko amaze gukura agira ubwenge mugabo turifuza ko bazadushikira mu bikorwa byiza ko mutashikiye muri byiza nari byo tuzobikora mushaka ntimudushigikire kuko nubundi ukora gihowa cyiza ntushigikije bakora kibi bakaza gutaginga guverinoma ngo murabe ngaho barihutira kubataginga amafuti niyo bashira imbere ivyiza bakavyirengagiza LINO G hari umunyarwanda ashobora kuzanga mu Burundi afise hit imwe gusa agakora gikuteramo kiri VIP LINO G wewe nk'ubu abantu basanzwe bakora ibiteramo ngaha mu Burundi bamaze kumurondera ko bokorana akazi ni nk'abangahe atari umuntu umwe arandondera for sure simbikwiye kandi nguma ngenda nzunguruka unshaka ahantu hose nta n'umuntu n'umwe arandondera nta muntu n'umwe arananyandikira ngo bite kandi ibikorwa biriko birakogwa nyine kandi cyane cyo ndiko ndiruka n'indirimbo kandi ko niruka n'akazi mugabo nta muntu n'umwe aranambye ati LINO G no guha plan y'ukuntu doga no guha plan y'ukuntu ukora kubyerekeranye n'uburyo nta muntu n'umwe arampira nta muntu n'umwe nta navuza vede pose felicitation ati LINO G akira basi nibi bitanu basi message yitwa mwakiriye urayizi vuza vede pose ndaba niraba mu gihe LINO G wasanze ofise na Mikashi kandi ayizeye cyane Mikashi ndayizeye gose man uko ndayigendana uti twebwe baririmbyi nimba mushaka kudusupportinga ni mudusupportinge mu bibi no mu byiza kuko nimutadusupportinga mu bibi tukabona neza yuko basi nivyo bitwabikoze basi mwana duhanuye nimudusopatinge ko muduhanure mutwereke inzira nimba dukoze vyiza basi ni mubitwereke basi kuko vyose turashoboye kubikora kama kawaida kabisa LINO G uravuye urakise gato yirap kuko hari impari zigeze kuza hagati ya Alvin Smith na Fabilove Alvin ati ivyo bintu bya ngo naho bizogushikana ngirageje kuraba na LINO G yarakoze indirimbo ziri rap cyane wari nje muri rap cyane ariko feedback nk'intige ziba LINO G urashigikira cyane inyigisho za Alvin Smith ati hindura umutindo gatoya korako gato ikore no ku mitima ya babana bo mu gitiga icyo navuga nuko uri umuntu ukora umuziki
urabona nka style ubu uhagaze mukavuga ati inya biriko biraza sico kimene mwe nawe rankora umaze kubona ibikunze rero aje abantu bagukundiye bahivyo nyene kuko abantu ntibamenyerwa icyo nabana kupendea R&B bahiyo nyene ubonye bakundiye hip hop yawe rasuko nyene kuko nta aba bantu bako badukana ntibamenyerwa cyane uzovuga ngo ngo baramenyereye muri rap tena rap kandi neza kandi ubu ndacarapa mugabo narakoze indirimbo imwe muri style numva barayikunze navuga ibintu ndabishoboye kabisa kandi abigerageza utire Lino G akora igiko kubera abantu basanze bamukurikirana nande ko ndabikorera abandi none bikorera abantu man yego kweli Lino G gushika kuri no saha no vuga neza yuko ino ndirimbo yawe Legend iri mu mitima y'abantu kandi benshi barayizi umuntu gusa umutanguriye gusa indirimbo acamenya ingena bandanya karirimba yose eske Lino G nkubu yoronka show yoronka igiteramo ko ari karadodora yoronka igiteramo arashobora guteramika abantu ikiringo cy'isaha yose no musi wose ahubwo muziki ndayifise ariko iyo bazi cyane ni nkeye birashoboka ko mugabo umubwiye ati teramisha hano abantu gusa iyo bazi bihari ariko twashika ko mugabo nawe umubwiye ati teramisha umunsi ikikenewe n'amafaranga cyane kenewe n'amafaranga ahubwo babirabe babikorere ko kuko iyi ni image tuba turatanga itari nziza umaze kubona umuntu si jewe n'abajya bandubona niko bimeze jewe nibeshi tuganira Numunsi nasohoye indirimbo hari amakontakti amwe y'abastar mbira banakomeye hano mu Burundi banyandikiye tuti iyo si hit we yangariye tuna match niko bakubwiye ati peti tukoze yangariye tuna match we nturi mushasha muri bino bintu urabizi kogwa gute sasa sidhani nguna hit afu unapata franga tena we hit tu lakini kaa nyumbani kama franga yo kuja mu kiganiro isope narabonyera commentaire ya D1 avuga yuko ari sound ya bien commentaire ya D1 vraiment je kuri YouTube yanje yarayipostinze D1 yego ndetse ni n'umuntu wanyu hariya ku gatumba mbe muva ku gasozi kamwe burya ninde murinzi nga murundi yamaze gutobora muva ku gasozi kamwe ku gasozi ni kuvuga ku gasozi yani nkubu dogo w'imatongo nka bifesi ni w'imatongo D1 nimba ari wa hehe nyene Elpro muva hamwe system hamwe n'ibintu by'amafamiye yambara Elpro muri na famille kimwe twanarimbaye muri korale buriye marakino muri korale ga muta yego yari korale yasewiye papa we yarafise korale kera ubwo rero Elpro papa we ni n'umukuru wa korale abwe ni fonda niwe nyene korale bisigura ko akijijwe cyane iyo korale sinzi kigikora mugabo twarayirimbe yarayifise Lino G ku bantu bari ko baramubona muri music Lino G nkubu gushika kuri sare afite abavyeyi bose yego bose barahari avukana ari abana bangahe Lino G mu bisanze indwi wowe uri nyandwi cyangwa uri miburu wa gatanu uri wa gatanu Lino G umaze gukora ibintu byinshi cyane umaze gukora indirimbo nyinshi ndetse nuvuga neza yuko aha mu Burundi vraiment bavuga bati iyi generation abantu bariko barituma cyane bariko baritanga cyane mu gihe mvuze ngo kwituma abantu baca bitahura ukundi za ndimi z'abanyoni n'abaki hariya Lino G ni gikubona abarinivyi bacu b'abarundi benshi babaye hits barazima baratakara ubona hanini neza babuze iki cyane Lino G wari karakosora icyo twari turiko nacyo ndiko ndakosora bwo kiyo kosora abadukuriye urashobora nibindi yandiko ndakubwira sindwi yose none sibaze nguma posting wa hena unakutana una kitu binachana intege cyane man binachana intege fo unaona watu wanakusupport bakora gupostinga lakini hauna kitu yababaza abantu kandi uca bituma nawe ucika intege ugenda bukeye kuko bavuga ati ibintu ndiko ndajamwe inamara kuvuma ijiwazi kama hivi nikivuma sasa ndakura tena kamenge ngo nije kula chapati hapa ukatoka hapana utanza toka mu cafe guruma nyine nzomba nzisebe bamwe gute ntibikunda niho besho cyanga bakiriye nenge zibacikiye ashavuga ati nubundi ndiko ndaja mu buzima butarubwi wanje juwa tuna support abafana ndetse n'abafana abafana n'abanyine ubwabo bacha gusuzugura bakubonye bya bintu ubaye mutabizi uhe baba star ba uhe wa mustari wacu binoje kwatambuka n'amaguru ni musi tene wanakuriye ni mugabo ati umwe kwatambuka n'amaguru bari kora mu postinga kuri kuko ndabari indirimbo yo kuri YouTube turi muri site n'amaguru ivyo bikadusuzuguza n'igihugu cacu bagasuzugura abaririmbyi bacu nk'umunyamahanga yari ngaha akazahura mukahura ari muri taxi we uri kuhatera irege uri kuri hit deja uri kuri hit nguyu ngona babasani bakuru indirimbo iri ya trending
uri kugera n'amaguru ivi usanga umengo biraguye kujya kugicapati kandi maharage ivuga hata mu restaurant hapo sindati indirimbo yarabashikiriye urangalia wanajifunga hivi au kuvuga ati nzanira umuceri barasaba barete inyama n'ifiriti nete nani ndani usaba ivyo utahoruye nimba ari bifesh nimba ari ndetse nzomugeze kurutera inkuru ati nagiye mu nani mu kaba mu restaurant shonje ngiye kujya umuceri mfise amahera y'umuceri ibihumbi 2 mengo ageze yagishike ngo bife sinzi ko bife sinzi ndabyibuka nkuko ushigana kumva ngo ukoresha umwe ni kuri umuceri je bati umuceri abantu bose bari ngaba ariko barampamagara ashatuma ko ni nyama tazajya nyama gusa kandi atazijya sinamwibuka fresh ashatuma kinyama man atazajya inyama nazo inyama ya demes unajua hapa kabakangana nko apaka kangalia atoka jitulia nyuma kaomba maji mamazi so bise babone gusa ko kudemire yake abari demi achagura mwinyama n'inyama ntazajya ntahazi nta nyama yajya sari wana watu wanamuita amuhamagara ngo tabati oya none ntume ko umuceri kandi sabona ko bariko barajya na wari bo bariko barajya ahubwo usanga hano wabigusumbije asituma ko inyama yonyene ya demi babone neza nta n'inyama ajya babihe faso yuko yaje gutera intege gusa ku telefone ndamlefu mpaka wari watu babaki mwinire bamwifotoze bikeneye ashasaba amazi yo kunywa nyama cya sigara acaracomoka ibati cyo kintu urumva neza ko ari kibazo dufise cyane washo kubona umusani bro unamwangalia tu kwa ifoto ya postingi ama stati look imiziki mukibaza ngo n'amafaranga bro kuna njara au mundani turaremvye vre kuna njara au mundani kandi si wewe wenyene sio mimi nawe najewe ndaremvye na urakeneye oni microphone tungari ku telefone microphone yanashaje deja ukeneye guhindura ariko ni support ngukoresha umwengo nta kiduhasho reka ndakubwira nk'umuntu azi nkoresha umwanya dufati wacu mu kayanja atarakubona azi ko ufise nka yamburugene ya simbizi ba byanka bikunda ntazi kutembera n'amaguru muto bro no kuza hato hateye ikirenge kuva mu gatunguru no nga kuri 14 mu Kamenge twateye ikirenge lakini umuntu ari hari haruguru yabona kwesha umwanya gusa kuri social tujye show bataba abahungu bara atumungana ari nazo mu byo kujya show umufuka risawo uzibiganiro bakora bagukubita kare bavuga ati umunga akora haze ngo abayamenye ko ari kwandira ko abantu bagufasha ijyani yari inzira yawe yo gutoboreramwe mbwa abantu nabo ntibatahuye bana gutuka bro jama makomentera kumanda yaso umuhungu kumbe nawe yari nzira yiwawe erega imana itanga gutandukana mugabo rero badufashe baduteri intege nimba umuntu yahoze wakiza mushimire ubu turi mu mwanya wo kuzunguruka basego niko buzima bw'umuririmbyi bw'umuzunguru kurondera bishasha nk'ubu ndondera ama media tuwanja mu maradio mu TV birantwara amahera kubibuto ivisi bani ni bane bisi yayi uzumva n'isoni cyumva n'isoni ya muri bisi urinjiro ngo akati kagahungu karimba ya ndirimbo gabari oye urajamo gasanga ko barayivuza ku radio none umva gute ndwani kwenteje agaciro just ndongera ko rundi muziki ngo banyu ubawumviriza bati kumbe wa muziki twashigikira nta cyadutse nibirebire nasikia hicho kitu bro tuna depression ndio turamera menshi wewe mwenyewe utumiki kazi yako ile muziki kuna hit au utaingiza franc uingiza kandi rino jukira aho nyene igikorwa kijanwa n'ikindi nk'ubu warukiye guca usora ikindi gikorwa gisumba uburemere legend ariko wo gikora gute niki cyonyene atagishasha ikintu cyambe je nta management fisi nta muntu amfasha fisi nivyo nkora maybe bifashwa ndayifashwamo n'abagenzi banje bo kuko kubyo bwanje byose nishoboye abantu bose iyo message ibintu mugene n'abantu bose banyandika mu message ukwiye kuko ari wowe ciza ibaze no muntu yandikiye akuna ntakumana tu kiwaze ngukwiye gudusubiriza ikindi ngo nyina
ukora indi nyine Wanda Boy agapostinga Wanda Boy bantu bakavuga ati Wanda Boy kuri mu postinze agira mushire muri management nkuko yakoreye ba Nelson B yakoreye ba Kingorongoro ariko naye ni maneno to ni kufibi tu ni maposti Wanda Boy tunamushimira for sure nawe ariko arakora ibishoboka kugira ngo bigende ariko aragerageza ariko arafise uruhara LINO G kuri izi kategori za je kuri je cyose ndagiha umwanya kuko nabimenyereye ubuzima bwo kumenyekana cyane sinabwo nabayemo kenshi naje nabaye ubuzima bw'iwanje cyane baza ko boy mu mutwe arafite ariko arapanga cyangwa arafite ariko araraba nibaza ko support ishobora kuzobona ko biri kose uko ariko aragerageza yes kandi turanabyizeye